This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today. Juice for the animal-loving kid. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Are you done, Cuz? Just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na sauce for Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. The heat is on. So spicy. Fema why? Emma was sauce for Lolo for company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Puipuinga o le fulu masani. Pe a whai wa e a awhia ia unga le fulu masani. E whautuaina le whaatinoina o puipuinga nei. Pupuni lo fofonga pe a tale pe mawhatua. Fufulu mamali mai temi uma. Whailo tali fofonga i taimi uma e puipuia mai ai si tangata. Ia e nofo i le whale ma ia lava le malolo. Tau mamao mai nofo anga tumutumu. E wawei le pipisi al fulu. Ta ofi le whanau mai le aonga pe a whai ualia e ni aonga le fulu. Tau mawhatatau ma ia tele le vai e tau mafa. Inu ni fuala au mea tinga pe a fiva pe tinga le ulu. Mo le whanau, ia inu tala vai e peo na whautua ina e fo mai. Ta ofi le pepesi le fulu. Mo nisi whaamtalanga, whaafso taile matanga luenga i le ono o po le valu se lau ono whawha o. Wa vai o se oa whaale natura e mana o mia so se tangata soifua. O lea e te tau wai so se tangata. O na haputi puti ma wha o ngā te tau ina ia maua pe taimi uma. Ai mai sei vai taimi mo ngā la. E uti ai le swa vai maua. E wha tau wai na le te peo paipa pe a le wha o ngā aina. Wha le lei paipa o loo liki ma sao mai ai se swa vai. Wha o ngā apala popoa. E wha ma hai ipu ma tā ngā mea. Wha mole li poti le pulenga le swa vai mo se paipa pā. Samoa, wha o ngā te tau ma wha sao le swa vai. Leo na mo tātou nei. Ai mo a tātou whanau i le lumanai. E whatalo whaatu, whawhelo i atu lau mai moanga Samoa, malpule anga whaaki e pikpo Samoa pia. Usi mai lau mai mo o nisi leo whapoponga tato talo Tautai, mo le nei asu tofi asu se fulu mai lua o te sema, lua afe, lua wha. O nei o le sulfanga o te maitai o Guadalupe, o le sulfanga foi le nei o le tanga luenga ti a vea.
Mumuatu tato talo le ne fiafi, te ena e manua e no kati pelo, molianga o lo mo liai I lumo le whamsinonga. Katalina Tovia, mo le reports. Ripotia le talamua o manua e no kati pelo e onas ful fatau sanga na matua, le sa abema ministam tanga renga o ngalwenga te tele le malo, I le loa fesfutasi anga le loa fesfuluano, o lo o mo liai lumo le whamsinonga, I le tamo whai avese pepa matai e le stala, I le ofisa o whamasinonga whanua masuafa, ai ele I whaatino ina se sa whai. O lo molia whaatasi manua, male pule nuu, tapangaya, taupenga amituana I foa. O whaatulanga le whamasinonga le masino iuni, lua o lua lima, esu eina ai le nei mita upu. O lo tatala I la ue tua ia inga masani, tau fia le pepa malanga, saini la ofisa leo leo, ma whaasa o na tamu whai e sota I atu I mori maua leo leo. Talina Tovia mo le Tautai. Nisi o tala, langolango ina le fale tupe o ati ina e o atu nuu Asia, le polo keti o malusi anga whafowina mai le la, a le pulenga o le malusi anga wha e le tise. Katalina Tovia mo se atelenga o le reports. I se pepa o whamatalanga ma le sa upu, le official palamia ma le kapeneta, o lo ta ua ile mai a saini ai o se marienga le pulenga o malusi anga wha e le tise, ma le fale tupe o ati ina e Asia, mo le whaatino ina o le atina e taua. O le amalienga sa sainia I lunga fisota inga televave I le asono o le maasina le neo te sema. Ma sa sainia le sisunga Christopher Fruen o le sui insinia sinia le pulenga o eritise, ma le pule o whenga whaatu la fono le pulenga to filau Alex Stanley. O le apolo keti le whaatupe ina I le whaatupe o atina e, le polo keti e whaonga ina I le marosi anga le la, ma maa e te upe whaaputu ai le wila po le eritise. Pali ele sui whaatupe o atina e Asia le no ofisa I Filipaina ia Miss Cleo Kawawaki. Le langolango ina le whaatupe o motula iti le whaonga ina le tise mai malo si anga whafowina. Le awatau la mua ai sa mua I lea la asanga ai o se whaata ita inga mo isi atunu o le Pasifika o lo oanga ai e pausia fo I alatou ele tise whafowina. O le apolo keti e mawhaiona o atu le whaase fulu me kawati le te leo le wila e maua mai le la. Ma le whaase fulu me kawati le itu la mo maawila. O le amawhai o na usia ai e sa moa le fitu se fulu pasene o le eritise whafowina pe o atu I le lua awhito o le sifuru matasi. O le teimine iolo wha moe sa moa I le sua au whaatau mai whafo tu so le ona sifuru pasene o lana eritise o ngā osia mai ai. Ma whai na I fo I lona tamau ai ngai tūlanga ma ale ale o iai le tau o le sua au u le teimine I. Talina Tovia mo le Tautai. Si mai alau mai moa tala le Pasifika mai a Katalina Tovia. Tala falava se whaliunga le nei tala man Pasifika lo vipatia mai le tio whabao maloa New Zealand whai ana wina atu le langolanga malo sia company e Uncle Johnny's. I tala tamua pe tusare 30 minute le itu la fitu le tai au nei le asa whale tonu mai ai fisota inga wha teknolosi lunga le Facebook ma le Instagram le ana awhia I New Zealand mai se atunu o le Pasifika. Mo le mawina le silia ma le selau ma le lima awhia tangata na lipatia le whale tonu anga I le Facebook ma le silia ma le fitu se furu awhia sa lipatia anga I le Instagram. O le WhatsApp o le au penga mo tustusinga I lungo le meta e silia ma le se furu awhia la tau e whaonga ina lea au unanga sa mo le mawina fo I lea whawhita auli. Ai loa le meta Facebook le mafua anga wha teknolosi na afua ai le whawhita auli pe taisa ngā le lue iai ma ua tau e wha le leia le au unanga. E whai tau se lau mai le fia awhia o tangata o lo whaonga ina le Facebook ma le Instagram sa awhia foi ala tau sota inga ma le lua I tula I le amatanga le tau sanga nei. Ona o se whawhita au le fo I masini le meta. E se ai fo I le isi whale tonu sa tula I mai le masina o ki topa I le tau sanga lava le nei le ana pe ai le Facebook mo le tasi le tula. Mo whailoa se lo ia New Zealand sa ngalue o se lo ia sini ai fiti. Le awa wha amalo lo e le whainga amalo fiti ia Christopher Bride. Limas furiwa tau sanga le matua e whapea sa ofo wha ala tua atu le whainga amalo fiti a te ia le tine tupe se lau limas furua feta la New Zealand ai ia wha amawai. Ina ia le tau nu waile I loilonga o loo fofua e whaia ia te ia ma le whaatinonga o lana ngaruenga whaalo ia. Sa te ena Pride le ofo ma le awai ane ai le vaila awina o nana mata upu I le vai a se taruai. Ona e whaapea e le ilawa sana se leni e whaatino ai nana whinau ngai lumo le whamasinonga. Whaalia Pride o loo mana na o lava le whainga malo e abe e se ia. Na ia taua foi o I tu ainga tangata o vulangi ma inisia fiti
Le awa sui tūlanga I tangata nu ufaleanga nu ofiti. Le I tau kei I tofinga mawalunga. Ma o longa lue ai o se tangata mai fafo I tonu ofiti e le fuaina I sautamai ma sauwanga vaa. Ma e le popole iai le whainga malo. Pau le tūlanga o loo mana o iai, ia tūlanga mua pea, ma faa mua le vaenga whau whaia le I tau kei, I le malosi na tau te uina I le pawa. Tala ia le Pasifika, mo le ne afiafi, tau whasaifua. Mai mo mai loa talo soifuanga le Kalesia Katoliko Lalangi, fa liuina e charity tuala le misio. Flau Samoa mali pule ang whakipi po Samoa pia o talo soifonga le Kalesia Katoliko mai ima o le Lalangi. I momo I tala o le tamaitai salo I e whaingaluenga mo aia tatau tangata I totonon malo I nitia. Talmai le tausanga ia whai se lau whawalu le asusfulu te sema na tau wai tausanga taitasi aso whailonga I le Lalangi mo aia tatau tangata. O le tausanga talawai na sau noa I le topsa I le aso whailonga ina. O se tausinga mo aia tatau mai taitai ma e le umai. Whao ngā whateta inga mai a li I matamaitai atama mai na whina wina sa whine mo. Whatasi atu ia I la taulinga nuenga whatau mo puipuingo aia tatau le tamaitai sa ia Sister Joyce Joy. O se lo ia I la nanganuenga wha profesa o lo whasanga tau mo puipuinga o le soifua matamali anga o tangata e le o toea mana ia ina. Ai mai se wha poptonga mai I tuainga ese ala tauanga no tausia o tina ma whanau ma se vainga tola iti o whaifa toanga I le vainga o lo I li tumalo o lo o iai kerala I intia. O lo Soswani Sister Joyce tula fono e whataulu I tau I mta aupu o lo o fia I whasalanga I le salaoti o tina mai whapoptonga le Penia Tribe. O le ngalwenga a sister o lo manu malo ina mo a inga o a fia I whasalanga whai le malo whapea mta aupu tau e sia inga ma Soswani li tuol ma whauwhau I tangata na sawa ina. Lo watu o tau au watu I le au nanga al tamaitai saya Joyce le Soswani o fo mai le au whingaruenga o tangata au lotu po volunteers la tau te pulpul lima I le whatou whala inga na mai le Kalesia le whaimalanga whaatasi o se whaala po tuputonga o lo sapaya I le la tonganuenga tangata lea mana ia ina aia tatau o loo I le pitunu na ta ua. Mai le tausanga watea e se lau ma le lima mta upu I wha o ngā lima mai wesia inga o le tolu sfulu mta upu e so tai I whaafitau li tutono a inga. I tala whaupopo o le whaitatala na te whaaleanga le launga I nā ato le tala lei. Sau no tupsa o ni whaupunga sanga to paulo e tatau o na tau laula pe I le whatu o tangata papatiso I na uma. I le whapea mai o I tā lofa ia te au pe a o le wholafola ina le tala lei. O se whaamnato Pope Francis I las wharaile tua nainei I lana au mai moa sa whaatasi atuai tamai ta isa Monique o awe whiawa le ngā paia po Carmelite Sisters Messengers of the Holy Spirit. To atele na malanga sa mai Brazil mai isi vainga le atu Europa. O le whaamnato I le patipatinga o le fast food tausanga whailunga ina whaapotonga ma le whitflinga o taitai mo le vainga I le lato I tūlau whalau I te le lona wha I le ni tausanga. O se tausanga I manatua I tamaitai sa le matanga o fie lo lato au nanga o lo tausia I le whaatala lenga ma le launga to le upo le lii lea e tatau o na o I tangata uma. Whaupopo tupsa ia manatua e kerisiana umafoi le tiute o le tala I hina o le tala le tulu inga o lo tato Lalangi o le aungani ia tu mau le abese o whaasosongi le whai o tala o le istangata le whai tatala o le tala noa e te ina ai le wha o ino le upo le lii. Mafuanga o le whai tala fuai vaivainga ma le ave tala sa se whatasau I o langa o isi e tatai nai tatou mao o ai I le le tali le leia o so tangata. O le tala le lei e tali le leia pe I taimi uma. O le tamaitai sa po sui a wai tutono Carmelites e iai lo lato ngalwenga whaapitoa I le taita inga o le soifua whaatala lei ma le nofo tatalo. Lea nofuanga
o se tausinga i le auaunanga wa matangofie mai lea i tuainga sa. I talwhaiu, langolangsua e pikpo le Uni Europa mo se suinga a ngai file mo le malo suria. Awa ngai suria se isi i tūlau fa popo i la tōtala fa solpito fa mawina le tunu. Fa alia e se fa moi mo se suinga ma se tūlanga lelei mai ana pulenga. O le fa tawana wa ngai ita i fōa le tunu, i la tōte e nau se fa inga whai a ngai tangata au lotu, ma le whewai ina mai vai ngā whaatuputu whalawe. Au la tau fa alia le tongi sao mai lo la tau tūlanga whaapitoa i le pulenga, mo whaapoptonga la iti, ma la tau anga no ese o lo wha o loa ina ma lo sauti i tukutu tono. Le sololo tu ina mai e pepa o whaamatalanga, le sosuta si o te sema, mai nisi o le fono le pikpo o le iu, whaamanino ai lo la tau la talata, i le mataitu wino ati na e mol malo suria. O le atunu o lo whaasa olo iei vaenga au i tutono vaenga o le taulanga maisi o taulanga la iti. O le whaatalo sanga ia whaalonu ia whaapoptonga lotu o lo to la iti. I le mai au na iaso talo o le whaato i lalo o whainga malo a Bashar al-Assad. Whaapea le alia e mai o whaalawiloa mai vaenga au i Salama. O le whaatalo sanga mai le fono e pekpoa le atunu i le pulenga suria. Ia puipuia malu mamainga paia e patino i whaapoptonga la iti. Ia tautua nā fōi se fisoswani moa o mia mai e tangata, ma ia saonga le mo se toi fōi ato tangata o lo o au susu solo i te tonu o le atunu ia toi fōi o lato ainga. Maria i makulata paia e, talo sia i mātou o sulfa i atu i ati oi. Tala i o toi whanga le Kalesia Katoliko whaatai tele langlo sua Jan Mouse Company Limited. Whamanuele tu e sa mo manipuleana tō whasuifu. Malwhaiunga le nā tātou talo Tautai mo le nea fiafi, mo le atu whaftai a tātou sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chan Mouse Company Limited, malmatanga luenga puna oa whanā turam sisio manga. E li tua le nea fiafi mo le atu alo whaanga mwhamanuianga le sulfanga al matanga luenga tia vea. E manuia tele le nea fiafi Samoa, so whasoifua.